खुलुमबाय आंनि दिनै भेरगाव रिक्सानि जानानै फैबाय थानाय जिथुनिखि 32 नं भेरगाव समस्तिनि पिपल पार्टीनि दावबायसा बर' बिथांनिसिम जोंनि रिक्सा खन्था अर्थात जोंनि 200 जन जि मेम्बार दङ बे मेम्बारनिफ्राय जोङो बिथांखौ फैबाय थानाय इलेक्शनाव गोग्गोमै सापर्ट होगोन बेखौनो आं दिनै फोरमायथिदों आरो जोङो इउपिपिएलआ देरहानाया खातां बे बाथ्राखौ जों दिनै रिक्सा खन्थानिफ्रायबो बुंदों आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फैबाय थानाय समाव गासैखौबो इउपिपिएल सरकारखौ देरहानो थाखाय आरो दावबायसा बर'नो भट होनो थाखाय ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो थाखाय आं गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय आं बेखिनिखौनो रिक्सानि जानानै बुंबाय गोजोन्थों। नमस्कार मैं आपनालोকৰ जितु निউজ चेनेल जिमानসকল কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু 32 নং বিটিসি जितु সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজলৈ আমাৰ অল বেলগাঁও ই ৰিক্সা ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা আৰু আগন্তুক আহি থকা বিটিসি ইলেকশন আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি আজি 22 তাৰিখে जितु इलेक्शन हम बीटीसी इलेक्शन बीटीसी इलेक्शनत आमी आमार जी ऑल बेलगांव यूनियनर जितु जिमानखिनि सदस्य 200+ मेम्बार এই মেম্বাৰে আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আলোচনাৰ মৰ্মে এই বছৰৰ কাৰণে আমাৰ 32 নং সমষ্টিৰ বেলগাঁৱৰ जितु কেণ্ডিডেট ইউপিপিএলৰ দলৰ পাৰ্টি শ্ৰী দাৱবৈছা বড়োক আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছো আৰু আমাৰ সকলো সদস্যই তেখেতৰ জয়ী কামনা কৰিছো আৰু তেখেতৰ জয়ী হৈ তেখেতৰ যিখিনি আদাৰুৱা কাম এই আদাৰুৱা কামখিনি যেন সম্পূৰ্ণ কৰি পাৰে তাৰ বাবে তেখেতক আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই আমাৰ সকলো ই ৰিক্সা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। ধন্যবাদ।